whaaleanga leo le atua nei tae au. Whaatalo whātui pa ia ma le mamalu tatou e ka le sia nei tae au, mata mo fie. Te whaawhelua i atu fo'i, nisi o loo asiasi mai nei tae au, o loo momoli mai alo whaanga o tatou mātua whaaleanganga lo Samalanga, a wale konferenisi o le tatou Hosanna Christian Churches, whaafitai mō talo sanga, sa tau no malmanuia latou, ma ua i ufo i malmanuia latou fontanga, e toi taliu mai na staimi nā nei, ai tatou manatu pēr latou i tatou talo sanga, a wā latou te o mailunga a wala po staimi o nā nei. Well done church, whaafitai leo su mai nei tae au, e ui lava ina e tele lava mea e tutupul vai aso. E mawaile langona fo ingale isi tai me vai mai fa pe o malulu fo nei tai au se misi tasi lotu le ai fa malo si nei tai au o te tatono o saunia le atua se pokala me matango fie e fa mafana ma fa malo si ai tato nei tai au amene o tato saunia tu e tapua i ma vivi ile nei tai au. Se ia tatou whaalongo maliliu atu i upu o le whai salamo o lo tusia le salamo luas fulu wha o no whai upu e fitu ana i le se fulu e whaapelo no whai tauina. I nā whaea ia i lunga o tau ulu, o tau whai tato ai. Ia whaea ina i lunga o tau i pui o le whaabavau e. Se i ulu atu ai le tupu mamalu. O ai ea le nei tupu mamalu, o Yehova. Le maalosi ma le fita o Yehova le fita i le taua. I nā whaea ia i lunga o tau ulu, o tau whaituto ai. Ia whaea ina i lunga o tau pui o le whaavavau e. Se i ulu atu ai le tupu mamalu. O ai ea le nei tupu mamalu, o Yehova o au, o ia lava le tupu mamalu. Tato te talo. Le ali ie, mātou te whaafitai, ona ua mawhai ana mātou poto i leo awhio, ma i le nei tai au. Au mātou si ia e whai totoa, o a mātou loto, ma o mātou mawhauwhau. Mātou te talo sanga ina ia whio mai le tupu o le mamalu, i lo mātou loto lotoi. Ia e whaatumu le nei no foanga i lo file mu, lo walofa, ma lo mamalu. Ia saunia o mātou loto e tapua i atu i ate o e male wha maoni, ma ia whaasino atu mea uma mātou te whaia le nei tae au i lo vi inga malo mamalu. Mātou te talo i suafu mamalu Yesu Kiriso. Amene. Tu mai so pati le nā mo tō nei tae au, a tātou tūtū la i le nei tae sauni e whaafo i vi inga ma le whaatai le tua, e ala i tātou besi-besinga. Good morning, church. Hallelujah. Ai o loo mawhanawhana le nei tai au. Awesome. A whaila e le o mawhanawhana. A whaila le tato praise le ai. Whai mai e so siva, ma so saa e wha mawhanawhana i le tino. Ia mawatu e le vi inga e tatau. Mamata no fia i lo tato tupu mamalu. Amene. Come on, team. Oli, ile ali. Oli, ni ama bibi. E fama oli, olo na lo
fia fia. Ai ona manuia. Yesu lemesia. Papaleina ia. Hallelujah.
whawhitai lava tama. O mau e mātou se awanua e mātou o mai poto ai lalo I fole nei whale. Ia watu se vi inga e matango fie, vi inga tatau, ma malu, ma pa ia I o luma. Church, this morning, oso atu so bese. Alanga atu so whawhitai lo tatou tama. Molona lofa. Moana mea lelei umalava wa ia whaia mo oi mao. I le nei vai aso o te atu.
tō male vi inga nei tai au. Whaftai a wā loa lofa. O loa lofa tū noa moi mātou nei tai au. Vi ia oe tamā. Vi ia oe tamā nei tai au. Whaftai la wanga lelei. Lilingi mai la wanganga. Lau mātou mana o mia lava lau pai mai nei tai au. Nganga pa i ae. Lilingi mai la wanganga nei tai au. Lau mātou mana o mia lava lau pai mai nei tai au. Wana o oe lava tamā. Mātou te mawa le file mu. Ma le saunga le mu. Vi ia lava oe tamā nei tai au. We lift you up, we give you the glory and the honor this morning, Lord. Elei lava seisi e pei oe lo mātou o tua. Hallelujah. O oe e mamalu ma matautia. O oe o le tupu e pule mea uma. Whawhetai lea li I malosi au au. Whawhetai lea li I malosi au au nei tai au. Tu atu lo whawhetai le tamā nei tai au. Lo whaatasi mai tātou. O lo mātou whaola. O lo mātou lawe ai. Hallelujah. Vi ia oe tamā. Great are you, Lord. Whai mai le tusi whaailinga. Mata upu e sfulu malima. Wa lātou pe pese le pese a mose le au auna o le atua. Ma le pese a le tamai māmoe ua whaape atu. Le ali ie, le atu ae, e o le mālosi umalawa. Ua te tele au ngā luenga e ofu ai. E tonu ma wha maoni o wala. Le tupu o le aupa ia. Le ali ie, o ai se le matau I ate oe. Ma vivi I atu I lau suafa. A wā wana o oe e lelei. A wā e o mai nuu umalawa. Ma laso ifo I au ruma. A wā ua whaalia au whaamasinonga tonu. Hallelujah. Great and amazing are your deeds, O Lord God Almighty. Just and true are your ways, O King of the nations. Who will fear, O Lord, and glorify your name, for you alone are holy. All nations will come and worship you, for your righteous acts have been revealed. Lo mātou te mā whaalelangi e. Mātou te whaafetai ia te oile nei tai au, mō loa lofa, loanga lelei, ma lo whaamaoni o mātou walanga. Whaafetai mo lo puipuinga, lo tau singa, ma le tele o whaamanuianga ua mātou maua mai ia te oe. A o mātou sauni atu nei le whaamantunga pa ia, mātou te whaafetai mo le mea lofa sili o lo walo o Yesu Keriso. Whaafetai mo lona tino na momomo mo I mātou, ma lona toto na whaamalingi ina mo le whaamangaloinga o mātou angasala. Ia sauni o mātou loto I manatua ma le whaafetai le ngā luenga tele, na whaia Yesu I lunga le sātauro. Ma ia whaafawina o lo mātou whaatuatua, ma le mātou whaamoemoe I ate oe. Mātou te whaafetai ma le whaolatanga, le file mu ma le ala e whaavavau, wa mātou maua e ala I a Keriso. Mātou te tatalo atu I le sawafa mamalu Yesu Keriso. Amene, amene. Tu mai o au nei tai au, o mai se pati mo le atua. O lo o soifua le atua nei tai au. Pa mai le atua e whaamanatu atu I tato e kālesia, e se le alofa le atua mo o nei tai au. E te tari tonu I le alofa le atua mo o nei tai au. E te tari tonu I le alofa le atua mo o nei tai au. Amene. Ia mawai tātou mā whanawhana nei tai au. O lo o soifua le atua. Ma o lo alofa le atua mo oe. Po lea lama tūlanga o lo e sau ma oe nei tai au. O lo alofa le atua mo oe. Why don't you say that to your neighbor? O lo alofa le atua mo oe nei tai au. Hallelujah. Ia tātou manatua le alofa o le atua nei tai au. Nā la mailo nā ksali o Yesu Keriso. Ia tātou alala mai lalo. Vi ia lava le anga leo le atua nei tai au. Whaafetai fo I tātou Zion Ministry nei tai au. Mo vi inga matango fia le atua. A o tātou sauni e wai le whamantunga pa ia le nei tai au.
O te fia whaaso atu se manatu pu ma le salamu o lon mata upu se lau luas malayono. O te wala awa tu fo ima o whaawalo tatou au ngalulua nei tae au e sauni o tatou whaamantunga whaamalmole. E whai mai salamu se lau luas malayono lona whai upu e lima. O e lulu maloi mata e sele ma alalanga fia. O e lulu maloi mata e sele ma alalanga fia. O le nei salamu ni tusia tangata sau I atu I taimi whaingata. Sa lato I loa le winga o le whaanoa noa, le tinga, le mautonu ma le whaatalitali. Peitai, sa lato wa aia fo I le whaamaoni o le atua. E ui lava sa iai pea nisi mea sa lato tatalo, ma whaatalitali iai. Ai sa lato fili lava e whaawau pea o na whaatuatua I le atua. A o mawhau le nei salamu, e tolu ni upu whaingofia uatu lai mai. O le upu mua, o le manatua. Tātou whai mai whaatasi le upu lea, manatua. Na a mata tangata o le salamu I le manatua ina, o mea le leisa whaia le atua mo I la atou. Sa latou manatua lo na anga le lei. Sa latou manatua lo na wha maoni. Sa latou manatua a wala sa ia whasosoani ma tausia I latou I taimi whaingata. E tā wa fo'i lea mo I tātou I le nei aso. A iai tātou I taimi whaingata, e whaingofia o na tātou taulai atu I mea e lei tupu mai. Ai lo wha manatu mai le salamo ia I tātou, e tā ofi ma manatua. Manatua tatalo na talia ina e le ali. Manatua taimi na ia sauni ai mea e mana o mia. Manatua taimi na ia si ina I tātou ma whaamalosi ai I tātou. E ui lava tātou te le malama I mea uma, ai tātou te mawhai no whai atu, ua whaia le alii mea te tele mo I tātou. Amene? Ua whaia e le alii mea te tele mo I tātou. O le upu lona lua, o le au mai. Tātou whai whaasasi upu le au mai. Au mai, wa tātou māsangi, I au tātou whanau, mam, au mai a sau tupena le, au mai a mele, au mai mele whamulmole. Whai mai le tusio salamu, mai le mana tuaina I le tatalo, sa latou alalanga atu. Le ali ia toe whaafo I sia mai. Sa latou au mai au latou mana onga I luma o le atua. A o tātou o mai I le whaamantunga pa ia le nei aso, wa wala oina fo I tātou e whaia lea lava mea. A o tātou, monisi o tātou, o loi mata o lo ta ua I le nei salamu, e moni lava I le nei aso. O lo o sila fia le atua. Masalo o lo e tangi o no ua maliu se tasi e pele I a te oe. Masalo o lo e whea ngai ma ti ngā mai se teimi whainga tā o leo langa. Masalo o lo e tatalo mo le whaamalo longa lo tino, lo mawhauwhau, po o au mawhutanga. Masalo o lo e talo sanga mo le toe whaalelea o lo ainga. Mo le saulotonga mai se mea ua lewa o no mamafa I lo loto. Masalo o lo e tatalo mo se whanau, po o se tasi e te alofa I ai. Masalo o lo e whaataritali mo se tali mai le atua. E le whaatau waa le atua I nei loi mata. E sila fia e ia. E sila fia e ia o ti ngā mau mawhatianga. Ma e wala awina I tātou e whaawau pea o na whaatuatua I a te ia. E ese whatu o lo o tātou luluina. Mo nisi o le whatu o se tatalo mo se whanau. Mo nisi o le whatu o se tatalo mo le whaamalolonga. Mo nisi o le whatu o se tatalo mo le toe whaaleleia ma le file mu. Po o se tatalo mo le saolotonga ma le lawe a inga. Po o le a lava le whatu lo e tau aveina I le aso. Ia whaawau o na lulu. Ia whaawau o na tatalo. Ia whaawau o na whaatuatua. Awa e sila fia le atua whatu uma. Ma e sila fia fo I e ia loi mata uma. O le upu muli na au maia mai le nei salamu o le whaatuatua. Tātou whai mai whaatasi le upu na whaatuatua. Whaatuatua. Ua whai wina le salamu I se folafolanga matangofie. O e lulu maloi mata, e sele ma alalanga fia.
O le wala au lia e whaingo fia lava. Ia wha wau o na lulu, ia wha wau o na tatalo, ia wha wau o na wha tuatua, ma ia wha wau o na talitonu. E le ona e whaingo fia pea leo langa. E le ona e maua pea tali uma tātou te mana o iai. Ai ona o Yesu Keriso. A au mawhawhau le nei salamu, o te mawhawhau ia Yesu. A wā o le sa tauro, o le ata sili lea o le luluina maloi mata. Sa sila fia Yesu le whaanoa noa. Sa sila fia e ia le te ena ina. Sa sila fia foi e ia le ti ngā ma mawhatianga. I le whaatoanga o ke te se mane, sa ia tangi ai. I lunga o le sa tauro, sa ia tau aveina ai a tātou anga sala. Tātou ti ngā ma tātou avenga. I matau tangata, sa fōlinga mai ua whaia ina. Sa fōlinga mai ua mō watu le wha moe moe. Peitai sa ngalue le atua i se ngaluenga sili atu. O le mea sa fōlinga mai o le unga sa avea ma amatanga fō. Na tuuina atu Yesu lo na tino ma sa saa lo na toto ina ia tātou maua le wha mangalonga, le wha le leinga ma le ola fō. Ma ile aso lo na tolu, na toi tū mai ai o ia mai le oti. O le toi tū o Yesu, o le wha maoninga lea, e ma whai e lea tua o na au maia le ola mai le oti. Le wha moe moe mai le wha noa noa, le wha malo longa mai le loto mani momomo, le sa olotonga mai le polonga, le oli oli mai le wha vavau. A wā, le oli oli mai le wha vau vau. A wā o loo soifua Yesu. E le o le whaanoa noa e iai le upu mulimuli. E le o le ti ngā e iai le upu mulimuli. E le o le mai e iai le upu mulimuli. E le o le oti e iai le upu mulimuli. O le sa tauro e whaai loa mai iai le alofa o le atua mo i tātou. Amene? O le toi tū e whaai loa mai ai le aise mea e whaingatā i le atua. O le mafuaanga le nā tātou te mawai le wha moe moe. E le ona o mea tātou te mawhai o na whaia. Ai ona o mea ua uma o na whaia e Yesu mo i tātou. Te alo atu tātou, pa ia po ua uma notu. Whaftai, tātou te talo. Lea li ia Yesu, whawhetai mo lau tino na mamomoina mo i mātou. Whawhetai mo lau toto na sasaa mo i mātou. Whawhetai o na e sila fia mātou ti ngā, o mātou whaanoa noanga, ma mātou whaatali talinga. I le nei aso, mātou te au mai ai i o luma whatu uma o lo mātou lulu ina. Te talo uma o lo mātou whaia, ma avenga uma o lo mātou tau aveina. Whaamawhanawhana i e o lo o whetā ngisi. Au mai lo file e mu i e o lo o whaanoa noa. Whaamalosia e ua vai vai. Whaafawina le whaamoe moe o e o lo o whaatalitali. Ma whesoasoani mai a mātou e whaahawau ona whaatuatua ia te oe. Ta mā whaamangalo mai a mātou ona o le tele o teimi mātou te leo si usitai ma whaamaoni i lau fina ngalo. A o mātou a wai i le whaamansunga pa ia toe whaamanatu mai ia i mātou e ala i lau maliu ma lau toe tū. Ua iai le whaamoe moe. Ua iai le toe whaafoi ina mai. Ma ua mauti noa lo mātou lumanai ia te oe. Whaafetai mo loa lofa maluanga lei i le swafa o Yesu. Amene. Tuala atu nei taimi e whaisau oi whaafetai i le atua mo le whaamantunga nei tai au. Po le alawa se mea lo tu sono lo loto.
Au tātou aveina la areto ma le ipo le nei aso. Ia tātou manatua. O le mea sa fōlinga mai o le whaia ina I lunga o le sātaro. Na avea ma manu ma lo e ala le toitu. Ona o Yesu e ma whai ona tātou whaawau o na lulu ma le whaatuatua. E ma whai ona tātou whaawau o na whaatuatua I taimi o loi mata. O ma whai ona tātou whaava ai atu bea ma le wha moe moe I le lumanai. Awa e ola Yesu. Whaftaita mane tae au whaamanuia mailo e ka le sia. I le talia ina o le sakarameta pa ia. Whawhetai molo atalii. Lau pele to atasi o Yesu Kiriso. Wa mawai mātou le ola e whaavavau. We love you, Lord. We praise your holy name this morning. You alone are worthy. In Jesus' name. Amen. Tātou talia whaatasi le tino malutotolito. Amen. Hallelujah. Familia to le tatou aonga sane tai au o tatou matua ia tatou vavai o tatou whanau a tatou sauni atu mo le tatou foa I nei tai au. Wa maua se sina whai upu tatou te whai tau whaatasi ai mai le tusi o momo pe teru lona mata upu e wha lona whai upu e se fulu. Ia whao ngā tangata taito atasi le mea lofa ua ia maua e au auna atu ai isi. E pei o tausi mea le lei o le alofa tūnoa ese o le atua. O se manatu mo I tātou awa le tātou whai nei tai au. Mā whaunga mo taulanga. Whausia ina le tū mau mo tupulanga o lumanai. Whausia ina le tū mau mo tupulanga o lumanai. O te whiwhia le nei whai upu a wai whamanatu mai ai ua tuuina mai le atua se mea mo I tātou tai to atasi e tausia ma whao ngā mo lona mamalu. Mo nisi o le taimi. Mo isi o tō mai, upu wha ma losi, tali ma lo, boto, mea tō tino, po o tupe foi. E ese mea ua tuuina mai le atua ia I tātou. Ai lava se mea e mawhai o na tātou whaao ngā e whasosoani ma wha manui aina ai isi. O se tasi o awala tātou te whaalia ile nei tausi mea lelei o le avatu lea o a tātou se fulua I mataulanga. E ala ia tātou mea lofa tau tupe. Tātou te ngā lulue whaatasi ma le atua I lana ngā luenga. It's a partnership between us and God. E lango ai le ngā luenga le e ka le sia. Fesoasoani I o loo mana o mia le fesoasoani. Teo whaafai ngā luenga I tupulanga o lumanai, ma fesoasoani I isi I ala tau I loa le wha moe ma le alofa o Yesu Kiriso. O se mata ua whainga tā lava pe a tātou tala no ina tupe mo le tele o tangata. Mo tātou o loo whaima au so o le atua, tātou te malama o mea uma lo tau a au ina mai le atua mo I mātou. O mea uma le atua. But He trusts us with it. We are stewards. Wa tu mai a tātou te wha aia ma tātou wha moe le atua pe wha whea na wha o ngā. O le mea matango fie, e tofu uma tātou taito atasi ma mea lofa mai le atua. O le tele o teimi tātou te wha ai le stangata, po le alana mea lofa, ma wha apea. Na o mana oa ia o boto tā lengi lao. Na o mana oa I mea lai alu whelua I matangata lea. Ai ngalo ia I tātou. Wa o mai le atua mea lofa.
mo oe mau. It's not the same as the person next to you, but it wasn't meant to be. Lai sila fia le tual mea alofa e tāua wa tu mai mo oe. E whao ngā mo oe. E tutono lo oe lava a inga, tutono le a kālesia, I tutono o lo ngaluenga. Po o whea lava te auli ai. E tāua mea alofa na tu mai le atua mo oe. Whamanatu mai le atua ia te au. Au wawa ai fo oe mea alofa le stangata. Sau oe, whamai le atua sau oe. Sau oe se oa whine, whaatono atu ia te oe. Pai whawhena wha o ngā mea alofa e tele lau tu atu mo oe. E iai ale le awala le atua e wha o ngā I mea alofa uia au mai mo oe ni tae au. O se awa noa le nei tātou te mawhauwhau ma te talo ma sa ili le angango le atua. O a mea alofa ia tamawa e tu mai na I o lima. Pe whawhewhea no wha o ngā. E le ngata I lau taimi, ma le tele o mea alofa e winga I o skills. E le ngata fōi I oa ma mea wa tu mai lau lima. Ai isi mea alofa tāua na o mai le tu mo oe. Ia tātou wha o ngā nei tae au, ia tātou sa ili le atua. Tama, wha iloa mai, whesoasoa ni mai, wha whea no wha o ngā nei taulanga e tele, nei tā leni e tele wa e au mai, ia te au. Ele o wa le atua, po le ale le umi lo soifuanga. Ele o wa le atua, pe le leisa o ngā lawenga, pe tele ni o oa le ai. O lo sa ili mai le atua le loto le tangata. Amene. God can see our hearts. It's not what we have. It's what's in our hearts. Do we trust the Lord? Po tātou lango I le atua, e mawai le maalosi, e mawai le poto, e mawhai ona tātou o whaatau nuu ngā luenga e tele le atua, umana sa nuia e ia mo oi maau. E le ngata I tātou ta māmatina mātutua, a au tō tātou tupulanga matala vau ma tātou whanau. E tele ana tātou whaatau waanu wa ai tamaiti. Ai leilo ai tātou, e tele mea alofa tāua wa o mai le tua te tono whanau. Wa saunia e ia whanau. E whai ma whaamalosi mo I tātou. Le nei la tāau a tātou sauni e lafo tātou taulanga mau tātou sfuluai. Ia vele nei avanoa tātou te sa ili le tua ta maa. E ui lava ina o whaatau waa I le vaenga o nei laulangi. O teiloa e ein mea alofa sili wa e au mai a moao. Fesoa soa ni mai, au mai lo poto, a mai lo maa losi, wha maa losi mai a te au. O te wha o ngā mea uma ue au mai a lo lima. Ia maua I oe levi inga male. Ia maua I oe levi inga male fia e lo loto, ai le ngata I lea. Ia I loa I tangata uma o lo soifua Yesu. O lo soifua le atua. E iai le tātou wha moe e le uma. O Yesu ke riso. Amene. Tātou te talo ai se I au ina tātou taulanga ni tai au. Whaftaita māmolo whamanatu mai a te mātou. O oe lava o le atua, o oe lava o le tamā ese loanga le maloa lofa. Le e au mai a tofu uma mātou mea lofa le e au mai a mo I mātou le nei o langa. E wha au ngā o mea lofa e mai o le poto ma le malosi. E mawhai e o na mātou wha au ngā ia maua I le vi inga I oe, ai le ngata I lea. E wha au ngā ia I loa I tangata uma le nei lalolangi. O lo o soifua Yesu. E alofa Yesu. E iai le wha moe pe a tātou talitonu I a Yesu. Le nei la tai au, mātou te talo ia e wha manuia. I lau e ka le sia wha manuia I e ua fua I nei tai au. E le ngata I le seleni. Au lato taimi. Wha o ngā lato wola. Ia avea mataulanga mumo o e tama. Ia e wha manuia mai lau e ka le sia. O mea uma o fuafuanga o lumanai. Mātou te talo mana o mia lava. Lau wha atasi mai lau taitai I mātou. Wha awhetaita mā. Wha manuia I e o lo malanga nei tai au. Ia e wha atasi mai mātou ta māmatina whaiwhe au, ai mai se o nisi o mātou e ka le sia o whai malanga mai, I lunga au wala I e iailo puipuinga ia I lātou. Mātou te mana tua fo I e o lo o maua I mai o le tino nei tai au. Ia iailo malolonga, whawhetai ono Yesu, wa maua I mātou le malolonga. Bi ia lava o e ta mā. Suafa mamalu Yesu, mātou te ole mawala au atu ai nei. Amene. Amene. Hallelujah. Praise the Lord. How are we this morning?
Okay. Hallelujah. Wala awatu ma lo faalo lo lava le tatou. Ta mawhai fe au lo saunia le fola folanga o tatou upu nei tai au. Pastor Valfusi, why don't you give him a round of applause this morning? And while you're waiting, why don't you high five someone next to you? Say good morning, stay awake, don't go to sleep now. It's okay, the best is coming. Pastor Valfusi has a powerful message for us this morning. Thank you very much. Hallelujah. Yeah. O te whatalo whātu le pa ia maolunga o le tātou ainga le nei tai au. Whaftai le mai tai whai whiau ia Pastor Julie mo le taita ina o le tātou sauninga le nei tai au. Ia mai se fōi o le tātou whamantunga. Ma ngai ai o le wha Samoa le vai. Ngā lea pe aka mai kako lok Samoa. Ia, se i o kalongoa le pai whiau e. O mai e whao ngā mai o kowe. Kako lok Samoa, ia la whenga ngui. Kele o kai mia ka ala ku lok parangi. Confuse ala ka whalongo so le pastika re sinja da saketi. Ia ma loa kako wola mai Samoa langa o ko ma ko Samoa. Amen. Ia le li. Patalo whantu le nei tai au nai o tātou tamā mātutua. Kalo whai si o kamaya makaukia. Ia le li I patalo whantu. Manatu la le o se whamtalanga wa fusi o tō pa ia mo tō mamalu. Awa ia le langona o tō mamalu e tu mau e o oa le whaavavau a bede. Lei se mawhai o nā ve se I o tō pa ia mo tō mamalu. A ia le langona le nei tai o ia mai pa ia o le atua si pa ia ai tātou. Amene. Me le whatalo whatu mau whalo whatu le nei tai au. I le suafa manu malo lo tātou wali o Yesu Keriso. Paftai o le mauatala ua mai a le tātou konferenisi la lo Sydney. Ia vi ia le atua lau tatalo ua whai wina ma le manuia me uma. Toi pau al tātou tatalo. Ia tātou tatalo ina ia whaatau nuu mai. Ia ai ma fina ngalo ma ainga o ilantou. Vi ia le tua. Ia, manai au nei tai au o se tai au o te fia o ke sau le fale o le akua lang le fa mai ka vika. Wo fia ingo wala ko fai mai ka ko ke o le fale o Yehova. Lona wingala a tātou o mai le fale o Yehova. O le fale o le iai le manuianga le atua. Amene. Fale o le o lo o iai le mamalu o le atua. O le fale o le o lo iai le anganga pa ia o le atua. E te amene iai le nei tai au. Tele mano anoa I whawhita au le lalolangi nei tātou te tilo iai. I atunu o le lalolangi Vietnam o lo whapena foi o ngā kawhia I le si awari I pālangi e kolua. Pai ngā kāo ngai ka mai ki pālangi le leuska. Ia mea le angal me ole. Ka mai ki pālangi le whalongi mākua. Amen. E whiwan makua e o akua e sa me le alu ele mawhau. Ia le la o I tiulanga o whaingatā. A tātou te talo foi mo alo mo whanau. Ua sawa le soifuanga ma leo langa lea e ai le tātou lalolangi. E leo toi file mu le tātou lalolangi. E o ai Samoa le tātou watunu. O la lava e whewesia ia le tātou watunu. Amene. Le anga o le o le taimi o le na valo ia le fionga le atua. O taimi maso whapenei wa lata mai ai le ali o le lalolangi. Lona winga la o le bea tātou e whai o le au kerusiano. E tataua no tātou tulivai luma o le atua. Ma tātou ana popongi fantasi le atua. Ina ia puipuia I tātou o le nganga o le atua. Amene. Mena na o te fia ia au o te mori mau mo whaaftai I le atua. E la falta talo le atua. Pamanuia lau upu le nei tai au. Mea umalawa na sa ili ai le nawa yaso. Mole mo mia faalia le tai au nei lo mamalu. Malo pa ia siri ese lo mātou atua. Ona o Yesu. Amene. O lea wangi nei luma.
le tātou manatu au tu o le nei masina masalo a tolu nei masina wha masina o le tausanga le nei. O le alawa tātou te tau mawhai se ia o a tātou le winga o le manatu au tu whai mai. O le afo lenga o le manatu a te kula mai se se whai mai ka ngaka poko a kako e kale sia se tau mai le kako makua le iai. Ele aises ia o tala le lei kai ia le ngei tina e ese le matala tala le lei te whai mai ale vaenga lea. Ia ave sa tātou pati mo tala le lei. Mena mana ia ilo ta saulea sao ta whaalongo o ta alu wa umale lotu ta latu lo ta whale ai ma member rice po le ale tala le atua lena la unga le whaife au. Umale na wa yaso ta toi saudi falsa toi whaalongo foi e a oa generation building up la forza palangia building resilience for generations. Lona winga tamatia nga sa tamatia nga lale winga le upu. What do you mean resilience for generations? Oka mana ya la le tato manatu e o tato ele tu ale ma se me fai nga kula e bai fai se tala o le winga le manatu le nei masina wa fane o masina tau sanga nei a lo ta me fai ale tato ta ma fai fiau se ia fa manino ale winga le upulea o le fausia ma fa malo sia nga tupulanga. That is our theme. O le tato manatu fo na o le tai au le nei. Pe tele ala so sa tato te mai se o tato fa longo. Ma tato ta ma fai se ia ta ofi ma le upu o le atua. La nga ia le kai me fa e sa wale ali o lolang e manga o e ese le upu o le atua ma tato. E leo mana o le ali o laulangi e to le fatu o le atua. Lena ta ua le tato fai fiau. Ia ola le fatu tono tato tangata. O lona uinga so se mea tato te faya. E tatau na ola se fatu tato te mai se o tato nau e to le fatu o le atua la le fatu. O le upu o le atua o le afionga pa ia le atua. Amen. Mena e ta ua ila tato o mai. O le tele lao te mi se o tato mai e tato te whaalongo longo to toa le feta laia le nganga o le atua. Le anga ese a mea au mai le nganga o le atua. Le aso, ma le aso. Amen. Le anga le afionga le atua e fau ai taimi uma. Pe kako ke o akwa le si mea la fo ila unga le upo le atua e fau le tātou whaalongo. Kako koe fo ima i, kako whaalongo la fo ila unga le upo le atua e fau pe fotoa e whaalongo le upo le atua. Amen. Mena e tā ua ilo tātou o mai ia ngao tātou loto le teimi tātou te o mai ai le whale o le atua. A e se ia fia mai le nganga pa ia o le atua. E to tō le fatu lea e tā pena e le atua mo oima. Amen. Kako whiola epo kako okay. Hallelujah. O kako loku e kanga le amengi. Amen. Ia wai lal maa ngai mea. Fa ola ni mea kako le fa pe o kako bai se fale maliwe. E kako ke fa ngongo ai. This is not a funeral. Amen. Era se fale maliwe mele o le fale o le kua. Ia le oli e le fia. Amen. Ave se pati moleli. Aftai. Hallelujah. Famale salamu atavita. Salau lua sumaleo no lela faita watu. Na fa'afo sia mai e Yehova siona na ile tāwhenga. O na tusa ai lea o tātou matangata ua whaia lātou miti. O na tumu ai lea o tātou ngutu le whiatangi. Mo tātou laulau whaiva i le leo fia. Na lātou whapea ane lea inu ese. Ua whaia Yehova mea te tele mo i lātou. Ua whaia Yehova mea te tele mo i tātou. Ua tātou fia ai. Iovae, ia e whaafo sia mai la mātou tā whenga. Whaapei o vai tawhe lei tū i tonga. O e lulu saito maloi mata, lātou te sele ina male alanga fia. O le ua aluatu male tangi whano, o lo o avele saito e lulu.
E fo I mai lava ia ma le alanga fia. O lo au mai na fusi saito. O le tātou tusi na le tātou te vāvā ia. Ma whai ono u whaunga ina se vaenga o le whai upo e tolu. E au ai pe whai ma tātou matua le tai au le nei. Pe mai le vaenga o le whai upo e tolu e ma whai ono u fia tautala ia le nei tai au. Whātua I le atua na te whaia mea te tele mo I tātou. Whātua I le atua na whaia I le atua mea te tele mo I tātou. Amen. Le na tātou whalongo le tai aro nei. O sau noa le tātou whaife au o mea te tele na ta pena I le atua. O mea silisili o na le lei na sau nia I le atua. O mea e ofo ngia na tapena I le atua. O mea umana o le tautala I le salamo le tai aule nei. O te fia wha mamafa la le vaenga lea. O le tātou whātua na whai ai le atua mea te tele mo I tātou. O le fesili. O a mea te tele ia e tā ua le fionga le atua. O a mea te tele ia. E tā ua, e le fionga le atua, a e whaafewhea whoi o na whausia lo tātou whātua. How can we build our faith? Whaafewhea o na tātou taumawhai, e whausia lo tātou whātua. Ia tātou I lo le leima tātou bauti noa mea o le atutupu le aso a tai au. Whātua I le atua. A lea ua whaunga e whai ma au o le tai au ni. O le tātou whātua I le atua, lea na ta pena ai e le atua mea te tele mo oe ba. Ai whai mai lo le fesili, o a la mea te tele ia na ta pena e le atua mo oe. Na teite e a fia mai le tai au ni. Pa mata o whai mea mai ele manawa le te mana waina le tai aule nei. O whai le mea le mai ai le atua lo soifua. A o whai no rua whetau e malau to alua. Pa whai na e maua lau whanau o le whoa I le atua lo wainga. There are so many things that God prepared for you. O le tele ia ma le anoa yo mea ia e whaamatala mai e le atua whai mai. Tātou whaafetai I le atua I mea te tele na whaia mo I tātou. Le Roma mta upas fulua whai upas sumal fitu o whaamatala inai le wing o le whātua. Roma se fulu whai upas sumal fitu whai mai. O le nei, e tupu le whātua I le tau longolongo atu. O le tau longolongo atu whai o le fionga lea le atua. Whawhewhea o na tupu lo whātua. Whawhewhea o na e savali lo whātua. Whawhewhea o na e malamalama I lo whātua. Na e malamalama I lo whātua e seisi tangata. Pena e aluatu e lo whale lata kia bari whaswhakua kua e lungo lau. Na e latu lau ta vale o lai aile tusi o le whātua. A lea e moni mau le tala le apostolo. Paulo ia Roma whai mai. O le nei e tupu le whātua e le tau longolongo. O le ale mea tau longolongo. Lea. Na mea leo le tau longolongo mai e le tua. Tapa sa inai oe mau. A lea na tātou whaitau iai. E le I whaia fua la e le atua lau tangata matuu iai le nganga lea whai mai o le be sili o na tāua. O lou malama le le winga o le upu lea wha tua. Wala kupul mele langa le kako ke sa iri le fionga le tua. It's from the Bible. It's from the Word of God. E a oa tātou.
e whātonu tonu a tātou, e ti mai tātou, e ala i le fio ngā le tu. E pero su matasi fai upu mua fai mai. A o le whātua tua, o le whālangolango lea i mea ua whāmoe moe iai. Whālangolango i mea ua umona e whāmoe moe iai. O lou whāmoe moe e tupu. O lou whāmoe moe e taunu. O umona e whāmoe moe e tupu le mea lea. O le mauti noa lea o mea e leo wa ai. E le ngata whamai o lou whamoe moe, ai sawa i tua whamai o lou mauti noa. Ua e iloa, ua e mauti noa. I mea e leo mawhai o na wa ai e o tātou mata whaaletino. Amen. I ia le li. O lo tātou whātua tua la, le ngā langa whausia e le tua, le whātua tua e māfua mai lana tūspa ia. O lea o ai tātou taimi umma o le soifuanga. Me le tātou whaftai ai, i le nganga o le tua, na tūsia le fionga le tua. Le ngā o mea umma o le tonu le fionga le tua, whai mai e mai le nganga o le tua, ia e a ngā o a, i e whatonu e whapoto ai lea. I le ami o tonu o le tua. Righteousness of God. This is the main thing for us. Christian life. Tātou te mo'omia le ami o tonu o le tua. Amen. Mena tā ua ai le tātou vava ai te toa i le fionga le tua. O le mauti noa, whai upo e ono. Mai lo le vaenga e lua whai mai mea te tele na whai e le atua mo i tātou. Le no utara noa le tele ma le anoa noa i o mea te tele ma mea le leina ta pena e le atua. Tauni e le atua na prepare e le atua mo oe ma lo wainga ma lau whanau. O le ola soifua lau le lei. O ta vale o le tātou te whewa iai. Everything God prepare. Mea le tauan tātou whaaftai ai i le atua. I le afionga whaawina. Whamele salamo. Na toe whaafo sia mai. E Jehova. Na i siona i le tāwhea. O le whaamoe moe au tua le o le tātou te tau. Alanga i pea. I to tonu o tātou a inga i mātua ma whanau au ngā tupulanga. O le tātou te talo le i le atua. Le atua. Whai wavenga o i a mātou whanau. Do miracle for our children. Le taunu ungana na o le tātou wha moe moe. Building resilience for our generation. Fausia ia mautu o tātou tupulanga. Fausia ia manuia au ngā tupulanga. Ele ngatai ia tātou whanau. A o whanau a lātou whanau e oa i le whaababau. O lai wha solo ale manuia leo le tua. Mafua mai fea. Mafua mai a te oi o le tamai le lei lau waba ai. Mafua mai a te oi le tinai le lei o oi o le pae ma le auli te tonu o lau ainga. O lau tatalo, maulo i mata, lena tā ua e tai au le nei e tātou whaifea. Mai o le lulu ma loi mata e a. E sele ma loi mata. O lau ngā luenga na o le te tangia i le atua le ao ma le pō. Aso umma lo tātou wola. Ina iau tātou i lo manuia. O lo iai le wha moe ola o le atua i to tonu o tātou ainga. Tele o tātou ainga la iai wha fita auri. Tele tau whai atu na te alala mai le tai alu ne. Every family. E o tonu tātou e kālesia o la iai ainga. E mana o mia le soani e le tua. Whail mātou mawhtanga tāro te aone.
Ave se mana onga maua. Maua masih utuh lua. Lo yen mana onga faktor sama tu talo ay ona stasiun pana. Olo ilo fo el mapa na ul mato nga luwe nga ole fai. Mato te tangi le tu ole au male po. Ole mana nau ta inga. Ina ia toi fa fo I mai ma pana. Fa fo I mai le fana. Si ona matasa I tonu mene. That's our prayer. Aftai, mafta ngatalo na talo tayo lili. Mendala ni fatula utala. Telo tante wainga olo yai fafitau. Aftai le tua pa fa pelen fafitau I tono olo wainga. Ai fetau I le leil mata upulu nei. Bale meo le ui ai. Nisi vai ngol mafana. Bale matou talo le li. God, do miracle. La faya le atua me te tele. Mo tanto. Na faya le atua va venga yo tanto wa inga ma tanto fana. E faya le atua le matua va venga silisili e tapena ai le nganga o le atua ma fau tanto fana. Ele ngatala e mele salamo ne toi fa fo sie mai e Jehova. Sionan mai le tafea. Ale au tu fo ile o lo manatu le tai au le ni. O fe la wale mea o ta se ai nisi o tatou whanau ma tatou ainga. Na o le atua na te whaia lana fili-filinga tonu ma le sao. Na o le atua na te tapena I tātou I mea sili ma le matautia ma le matagofie. Pa mai o mea mamana ele mawhai, ele malosi o le tangata, ai na o le atua e mawhai. Mai ele tala te malo Sakaria. Sakaria whawhai upo ono wangalo e tau mai. Ele o le fita ele o le malosi. A o le nganga pa ia o le atua. Not by mighty, not by power, but the Holy Spirit of the Lord. E ngā ioi le ale ngā ngā pa ia o le atua. I nei ua tātou no nofo le lalo, ma tātou wala au le atua fe soasoni mai. God, help us. This is our theme for this month. Building resilience for our generation. Fausia ma ia malosia tātou whanau. Ma hau ngā tūpulanga mole no manai manuia o ngā ruenga le tua. Melo na lua. Neno ta ua o a mea te tele whaia le tua mo I tātou. Ngā ruenga na mta upo lua, whai upo lua sifuma le lua. Le lau whai tau atua. Se mai, o outou I sara e lue. Whaalonga mai ia I nei upu. O Yesu le Nasareta. O le tangata ua whaasinoina e le atua I a te outou I mea mamana. Ma wavenga. Ma whaailonga ua whaia e le atua I o outou lumba e ia. Pei o no outou I loa fo. Toi whaafonga whamai se mai. O outou I sara e lue. Whaalonga longa mai I nei upu. O Yesu Keriso o le Nasareta. O le tangata ua whaasinoina e le atua I a te outou I mea mamana. Ma wavenga, ma whaailonga.
ua whaia e le atua i o tātou luma e ia. Pei o na tātou i loa. Mea te tele ia na tāpena e le atua mo oe ma. O mea sili ia ma le mātango fie. O lea ta pena e le atua mo oe ma lau whanau. Ma oe ma lau ainga. Mo oe lava ia ma lau savalinga i luma o le atua. Se atua ina alofa, ma se atua ina alelei. Ma se atua ina a whapale pale o tātou tangata. E alofa ke riso Yesu ia te oe mau. Ai sea, leanga o oe mau, o lana tangata na whaia le ngata, na whaia i tātou e le atua. Na uba le na whaia le tangata, ma nawa i ai le whawhonga ola o le atua, o na maa yoi leo le tangata matulai. O a mai oe le tae aulele. O ai na whaia oe. Ta maiti. O ai na whaia oe. A o ai lau whaola. E ale tali. Yesu lau whaola. Ma nei ai o le meo le hao ngā sa ai o aka maikiri. O ai na kaare papa. Sa kangi, o ai ngā ele la o suka molo. E sa oli se lua o ngat whaia o. O tātou whanau. Ea o hao le leia tātou whanau le upo le atu. E mātutua la tātou whanau. Whaile o la tō fwoi ainga. Maua tamaiti. O na whaasolo lea o le mele i lalo le o au ngā tupulanga. O le mele e mānai. A le leila o na whausia le mele. O lona winga. E whaasolo mai a i lunga. E whaasolo mai a i lunga kako makukua. Saure i lalo ia kako whangau. Whaasolo i lalo, whaasolo i lalo, whaasolo i lalo. Se iei ua inga umale o langangi. O le tā ua le nā. O le tātou whaelongo longo i le fio ngā le tua. Ma tātou tam whai. A whaifo iei teime se i o tātou whai unga. E ka kauonga o kakou loa. E makua se a kako whai unga le whai. Lenga o le tele o mea tā pena i le tua. O le ta pena ina o le file mu te tonu o tātou wa inga. Ele ka penga ele kua se fari. Ele nga ka penga ele kua e mal kula fonga sa wa ya malingi. Ai kaya. Awang effect ai. Nga fakanga ele kua lai ka. Ai ai. Pa vai loko le ka ele mfainga ka. A kola vai aso lai ka. Ole fa mo na le tua. Ono sai foi tanto. Be patient with our children. Tau fon tātou lo lama ono sai tātou. Kei loa ia iska haka ia ngofo mai on makua mai mbae a. Amen. O matau tia le leia, e loa le leia ko ingat whainga o langa pāngau. Ai kakala e. A ita lai le mwhaing ta awhi leita. Ele o Stevie fo. Ai tangata lai hei. Ile yo malie se lo que lo fea que oi ta pena la tātou ele upo le atua tātou te loa ona tātou no fo le lalo mama fa o le me la kang fai si o afingele ale ase upo e fa file mu e no loto mai le fionga le tu o le tātou responsibility na le o e tātou le nganga o le tu. O whalonga fo, isi lo makua. Akala ngongi, iso le kakwa, wa. Oh my God. Fia mawalo makua, ngak whalonga ei. Mo ia lai fe inga lo makua, ala ia file mo le koe. Ai lunga ke ava sa wasa wa ila fa ke wole ai al makangi le ngangi mai ole se makangi na fo le ngalu ele nganga le ko on sa lo vita ha pengale tu langa ole ta tau te ia ele fa pe fa ko le aso era fo la ko kilo ya le e ai ko lu ya la le e me ngale nga kupul be vesio ko kilo fo ya le aso
Fa ko le uroku ngel mo kwa ka fa so. E ai la le nga o le tu e mawhai ona tapena ai tātou. I mea e mawhai ona tātou ngā lulua e tonu o tātou wainga. Lua ko ni to lima fai po sumur fitu fai mai. A le mea sili ona tāua fai mai. O lenei, a fai o ia ke risa se tasi o le tangata fauia. Ua mawai mea tuai, whauta, ua whawina me uma. O mea lelei lea o te tala no atua i mea lelei na whaia lea tua ia te oe. Ma kei e whaola inga. Whawhenga i lo Yesu ngā renga wha maulalo mai e whaiaku ia Yesu. Yesu a whia maia i lau loto. Ua usala moa ko ki kia woki. Ai a whia mai. Whia mai lau loto. A vea oe mo uali i mo whaola. Se ia e leo mai lau savali ma lau tūlai ma lau moe ma lau kūrunga ma lau wali whafo. Leo mai au le tua mai whawhita au. E ara ngā mea, o leo ngā mea. Se miracle po se a. Apeki. Mea le lei e sili, o le whaola ina, o le whaola tanga Yesu, le vahenga sili leo na tāua, le na mali waike riso lunga le, sa tau. A le tatou ai ne tatou fein. Le whamana tuina, le na tala no, le tatou whaiwhiau. I le matautia, pe mai e o, na o ai lungo le sa tauro. Ma kei o le sa kaulu Yesu. Na ala na o Yesu ke riso, pe mai le tala le atua Yesu, a le maliu, bo anga sala wa fusi. A le anga maliwa Yesu o nga wa fusi. Amen. O mea sili nama le taua, o le na whai e le atua, i lo wo langa. Mai le tātou matua whauta e whaia e le atua mea sili mo i tātou. A leo tātou se ei nei. Ma tātou mōli mawina. A leo a mai e le atua lau lare lei. Lau mata ata. Lau alofa. O lau whawai. O lau tatalu. O uloi mata. E leo pōngi sāle langi me umaia. Ai sea. O na leo wa teu i o tātou mawhau le fionga le atua. O le upo le atua. E tātou te sāwa vali e, ma tātou tau mawhai e whaatino, e tātou ngā luenga i a tātou whanau. Everything's all right? Amen. Awe se tātou pati mo Yesu. Le la uman tātou la unga. Ono sa i alo fia tau sami. Oile, aili kai. Koe whaapopole mea ele. Amene. Mea te tele nāna tāpena ele atua. Mo oe mau, o le tanga, a mai o mea te tele, na ia whaia e le atua, ia tātou tangata, le ua tātou mbōli ma wina ai. Pausia, whaamarosia o au ngā tupulanga, o ania wala, ua whaasau ai, oe mau e le atua, e tapena i nai ro roto i whale. O ani mea le leiwa whaatapena e le atua, oe o le tamaa, o lau mata whaioi, look after your family. Not break your family. Look after your wife. Love your wife. Love your children. Ele whai mai lea kua, o ero ka mā, whakape ape lau wainga, whakape ape lau whangau no. You are the fire. You are the head of your family. Be patient every time. When the devil comes, be patient. Amen. Ia le kua lai loi malingi longa se ia pingilopi. O tātou ngā luenga nā tātou tamau, le tai iau tātou wainga. Le ngā tai iau tātou wainga ma tātou whanau. Ai tātou te mai fo le kā le sia le atua. Tātou te mai, tutui, tai le ngā luenga le atua me manui ai. Can you say amen? E le kai au molo ulaunga. O ke whiu e karienga, o ke le kai au pole. Paua kako ke matautia wauma. Le ai. O lau mata whaiau nea lena tapena ai o ele atua. Your responsibility. Look after your wife. Love your wife. Don't fuss your wife. Ele o koe ele ngā mea fasi hava. Apet. Le watato ya ke riso Yesu.
O tapena ele atua tātou mo le lumai. O lo tapena ele atua tātou ia tātou atu malava le langi e whapapau. I want a says left behind. No one else. Amen. Maunga, how are you? No vai atu ia la vea le ku bal ko mal fu ngafi. Amen. Aku ka lolo la ko ngule ku o malo fa mai. Awa ka fela nga ole afu. Ia le ia ile ngala wenga le atu tauna nga lue tono tatu wainga. Fausia. Fa malosia. E iai mal upo le alofa. Iai le si upo fa palpale. Iai malesi upo talatu le onusai. Iai malesi upo olea. Olea tina. Love. Me sili nao na tau o lumbo leli. Awala mua fa mai. Ele me fai au na tali le atua ia ante oe pea ele sa idi le atua. Seek God first. A fai te mana umbia. Ia lelei. Ia manuia. Ia popoto. Ma ia atama mai lau whanau. Mani tangata e tupunga mai lau whanau. A wala muambua. Sa ili ile tu. Seek God first. I will lesa unanu. But I try my best. Mele mako ke oa ile share by grace. E ta ulole mantowo. Ia. Pa wala kala e fai le tua. Le tua. Wa iloa. Or was sangatele la bala English. But I try my best. Help me. Ia mako wale mga yokinga. Ai fafka ile akua. E fasoso maya ile akua upu le kaimi bale kaimi. Awa moke oyo. E kasi alko inga sa mola yo. Alkele wasa moke ako ile sausko inga ilalo. Nga kakapalang yung kakamaisya kung nga may le fala pokpok. Makakule fan makokal. Ay te lo a sa ili le atua. E au mai le atua le upu te tonu lo fofonga. Te amene yai. E te tali tonu yai le mele te fai atua. Le te tala no atua. If you seek God first and God will au mai ma mele ngai wala au ko yai. Amen. Amen. E ta pena la le tua me uma ya te oe. Pe afa pe te sa ili ya te ia. E lo la le ungol mer sa ili lo kangaka ile ku. Ea. E fa longa ku pe nge e fole. Ah. Pe ya ku ola e isi pulingi fo e le muri vai. Asia, e mafua mai. Wa yaile nganga pa ia o le atua. O le wa fia mai le nganga pa ia o le atua. Tau le nganga pa ia ngofo lo loko. I te tonu. A fa mai lo le nganga le la pa kure u. Sau. Ale ma ngai ala le me. E ke kakalo al ko inga pa langi ka aku wa fo ina lo ma ko inga. How? Pa fe feo na tangi ni tangata al pa langi ni me. Because the Holy Spirit of the Lord dwells inside his heart. Menga mga yen kako sa ilile ko pe kako e fenga ko me. Amen. Ay alfo e ke fenga alwenga. Ay mo bolo sa ilingal kaya o polva vea. E vai la al fenga alwenga. Ele ai masemea. E ke kai fo ele pule. Ah. Ele ai maseme la kwa o ka fenga lu la kwa e fia pule. No. It's not your position. That's your boss. Manga yen mea. Ka ko lo le lei. Le kai me feka la ye le nganga o le tu ya tato. E fai foi la tato fai unga.
O le māngai ia. E ke karikongu ye. O le māngai o whai unga mai ele kua. Pea kako sa ia. Ele ai se vevesi. Pe fi ai ar ki ngā o le ainga. Ele ai se vevesi. Amen. Mo ia. E ke whai. Sorry. A tātou wō lumo le atua mō tātou loto maula lalo. Sa wale o le akua e whaamalia me le ke mga o. Son, come. I can give you all what you want. O te watu ia te oe mea te ole mai ia te. E te ole mai lo fia I lo se mea. Hela wakule upulea e ke speak ai. Hello, how are you? Are you all right? Do you need something? I can do it for you. Why you put my yelanga ole ku le kai me kel wa ko ya ke ya malenga loto mawala. Hey ya me for la sa palai me al sawa ale la sa palai me. Alo Naomi, you know for. Ia le le sta to pate be la tua. Ke longa mele per ka kwaulo. Vai me fai fale ku fa ka die. Ya la umal ta to la unga. O le wo wa tu man man to wa lo ngominga wa manga va ngale fa umal la unga. Ya su mai lo. Su mai. O te le fai a se me o te fa lango lango le nganga pa I o le tua. Su mai. A tara tato pese wala ba che msi lungal pia ko mai uba no lo ise o ka kalo mo ko me so ai me le sera walu fai polusu matot wa mato ana popongi fo I masa ili lo mato wa tua ona ole mea wa fa fo fonga mai o ia te mato palonga mai wa mato anga poponi ma mato sa ili lo mato wa tua ona me ole mato te mana na o ia te ia ai sa ili ana pongi awa ke vai pastor akakolok sa mo so le pelero ang pong tapa ia lele sa ili le tua o fatasi mala na pongi ya no e mala tatalo na pongi abai le tua lo fatu tua e te savali ai e te faia me sili e vi ia lele sa ili le tua na wat lo na lua tai ina le nganga pa ia o le tua lo mai valu fai pa sumat fa pe mai awa o la to uma o tai ina le nganga o le tua o atali I la to ma fa fine o le tua kai mi ai ke sa ili ai le nganga pa ia o le ku le fe mel kala ka mano paulo awa o la to uma o e sa ili mai o I la to o a fa fine ma atali o le tua. How are you this morning? Oi o le atali o le tua. Ma le afa fine o le tua. O a mai oe. O a mai lo waiaso. O a mai lo ainga. O a mai lo whanau. How's your family? Le upu wha malosia le tua le nei tae au. Wha atua tua. Le whaia e le tua me te tele mo I tanto. Hallelujah. Thank you, Lord. Malawatu tato wau. Te sumai. Sa uni se tato pese. Malawatu malo falo alo le tato e kalesia pe mfauna tato tutulai patas. O le wa uma le tato launga. O le ato tu le si vaenga la launga. Te fa uma le si masinga pe afai fe manga o fai fe o launga. Ia leli. Pele mal me mulmuli. Romalam ta polu suma lima fa suma tolu fa mai a ole atua fo ia tupu mai ai le fa moi. Ina ia fa tu muina o to e ia le oli uma a toa ma le file mu.
ina ua whātua, ina ia tere lava lo o tau wha moe moe, ona o le mana o le anganga pa ia o le tua. Aleluia. E mai le tātou matua, whātua, saunia e le atua mea te tele mo i tātou. A whasauni te tātou pese, pai ona tūro loto i le atua le nei tai au. Le ase upu a mawhai ona ta oso ina ai lau sila ma lau whafonga le nei tai au. Lau nganga whaftai lina i le atua. Le atua le mātou tama. Whawhetai tele lava i lau nganga pai. Le tapena ina le nei tai au i lau upu. Whaftai ma vi ia lau sua. Tuina atu ngā arwe ngaliro lau nganga pai ia ina ia fia mai. Whamatala loto i lau whanau le nei tai. O amana onga le atua. Mātou te tuina atu i atu. Vi ia lau sua. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. Say
hallelujah. Wana o oe lava tama mātou te malili e ai. Wana o oe lava e mawai le ola ma le malosi, ma le file e mu. Whawhitai o lo upu wholofola nei tae au tama. O lo e sila fia lava. O lo iai nisi o mātou e ka le sia. O lo maua lātou I taimi whaingatā, ele ngata I lea o whānau. E peona tā ua tama whaiwhi au nei tae au. O le nei la taimi tu atu le awanoa I le tātou e ka le sia. Po o iei sesi o lo mana o mia le tatalo nei tae. O lo awanoa I luma I nei. If there's anyone that has a need that you would like us to pray for, to agree together that God is moving in. Whai maile tusi o Roma, lona mata upo e walu, whai upo lus malvalu, o lo ngalue le atua. O lo ngalue le atua. God is working all things out for the good. O lo ngalue le atua mo le lelei o lana whanau, o tangata o lo alofa I te ia. God is working all things out for the good of those who love Him. O te loa iei tātou, Lord, iei tātou whanau, ele o whaatasi mai tātou, ele o ngā lulue, I to tonu e ka le sia le ngatai lea, lo mamao lātou ma le toa, I le nei vai teimi. This morning I feel God is saying, let us agree and pray together. O lo ngā lue le atua. Lo mātou tamai whawhitai mo lo upu. Whamalosi ei mātou nei tae, ai meise o mātua. Mātua o lo o tangi atu I au luma mo lātou whanau nei tae au. O lo e sila fia lava I lātou. O lo e sila fia mea uma. Mātou te tu atu I au luma whanau nei tae au tamā. Ia e whasoso ani. Foai ia I lātou manatu. Langona o le file e mu. Ia e pai ai lato mawhauwhaunga nei tae au tamā. Ia lato langona lo leo. O lo wala awatu ia te lato. O te alofa ia te ue. Fo I mai. Father, we just pray and commit to our children, our children's children, the generations, Father God, this morning. Those who are not in the Lord, those who are far from you, and those who are in bondage. Lord, we cry out this morning in the name of Jesus. Mātou te wa'ala watu le swafa pa I o Yesu. Ia ielo whaamalo longa tamā. Father, we pray, let your healing, let your restoration, and let your deliverance come. Wana o oe lavea I eile whanau tamā. We thank you, we come into agreement. E moni lava lo upu tamā. Awa ele o oe se tangata te pepelo. O oe o le atua manu malo. Mātou te sulu whai atu ia te oe nei tae au. Mātou te tu atu I o luma. Avenga mamafa uma. O lo mātou tau aveina le nei vai taimi. Mātou te manatua. Nisi o lo o maue lātou. I mai o le tino tamā le nei tae au. E peo tamā ia Lewis. Manisi o mātou e ka le sia lo o maua I lātou le vai o le tino. Ia e wha maa losi ia I lātou. Ia lātou I loa o lo e ngā lue mo le lātou le leif. Ia lātou I loa o lo e alofa mo I lātou. Ia e wha ai loa atu ia I lātou. Le nei tae au tamā. Wherever they are, Lord, we pray by the power of your Holy Spirit that you would speak encouragement, speak life as we agree for healing. We thank you for healing by the stripes of Jesus. Whawhitai mo le malo longa e awala mai a Yesu ke riso malana toto pa ia, malana tino pa ia tamā le nei tae au. Mātou te mana tō fo I he o lo o maua I lātou I le whaanoa noa. Ona o le tu e se ino nisi o le ainga. Whawhitai ona mātou te loa, mauti noa wa lātou whaatasi ma oe. Ia maua e lātou mai mātou le mawhana whano mātou loto. Mātou te toe whailo ai. I le nātai au, e ta ue le tuspa ia. We will meet them again, but for now, Lord, we pray. Let your comfort be upon your church. Those who are grieving, who are sad, we thank you for your comfort. You are our comforter. Lord,
be with your church this morning. And we want to say thank you. Whawhetai o oio lea tua whai vāwenga. Mātou te talitonu e tele vāwenga o e saunia mo lau e kālesia ma lau whanau. Ia e whasoasoani mai ia mātou tū mau pēr. Tū mau I lau mā losi tū mau mātou te loa. We do not hope in vain. O oi lava mātou wha moi moi. O lo e ngā lue pēr. Wha manuia mai o mātou ta māmati nā mātutua. I mātou a inga I o ngā lii, I whānau, ai meise o pepe fōle nei e kālesia. Ia iai lo puipuinga ia I mātou nei vai aso ta mā. Wha manuia mai lau au auna. Mātou te talo, a mātou tuina, le nei malu malu. Ia mātou mawhau pēr I le upu sa wholofolaina nei tai au. Ia mātou sa ili mua ia te oe. Ia so uma I taimi uma. Awa ua nā o oe e mawai e mātou le tali. E mawai mātou le maluma lo tama. So we thank you, Lord. Bless everyone this morning, Lord. We thank you. We love you. We agree for the prayers of your saints. Le swafa mamalu Yesu. Amene. 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 Tū mai sau pati. Mo le tatou upu wholofola ina nei tae o tama. Whaiwhi au ia wau fusi. Ia lalo mai lalo. Thank you so much for your patience this morning, church. Ia tanga ia tu tatou screen. O le au mai ai ia isi tala fōu. Ma tatou notices mo le nei vai aso. Thank you, media team. O nisi nei whasisilanga mo le sila fia o le tātou ngaluenga le nei fo I vai aso. Ia mo le tātou a o ngaso sā I le ngana Samoa ma le whaperitania. Whautuina ai mātua a wale saini ina o whanau I le amataina whapea foi I le taimi ua mai. Ngā mo le sia tātou whasisilanga o le tasia ke riso leadership training o le a whaia le sauninga le I le aso fitro uni. Aso sa o moa I le Brisbane Hosanna Church e a mata I le tūlai 5 tolsfulu I o le tātou whailango I lea whiawhila sunga I a whamanuia rali ma le tātou tina I a ruta whamanuia I a mana o mia le tātou waifadasi I lea mafutanga mo a tupulanga talavou I a ma I la tau fo I ua whaso soli na mātutua o le a whaia le tātou youth rally I le aso se fulu ma le valu o uni ua whaingoina le nei maftanga o le The Race. Ia po le tātou milinga a mataina I le Julai 5 whāsu 5 I le afiafi. O nisi neo whasisilanga me le Village Connect. Se tasine po le kalame o whain whai o ina mai le Village Connect o lo mauti noa le o lo manai manuia. Feels a good futures. O le nei polo keki o lo mana o mia ai ni tangata la tautia o ina ia whamatalanga pe whamamawina ia ni tata collection. Le nei a polkalame e mana o mia le tangata I lunga atu le se fulu ma le valu tausanga. Ia iai fo I sana blue guard a e fia pe e te mana o mia pe te fia awaile nei tole ninga whafso tai le tina ia ruta po o tu ese. O tasiri nei o tātou whasisilanga o le florist season. Wala ulia mai ei tina sa whananau mai a lātou pepe I to tono o le tātou Village Connect. Ia o le awhaia lea polkalame le aso lulu I le aso tolu o uni. Mai le tu la e sfuru ma le tasi tolu sfuru sa ia o le tasi tolu se furu PM. Ia moi lātou umai fi awai mana o mia le stala ina mai lo ngoa. Ia awale fuafuanga se tātou mea tau mafa I lea fo iaso. O le tātou whasisilanga muli nei o le haputanga antenatal class. Ia o le nei polkalame ia e whapitoa mo tina maitanga ma lātou paanga. Ia o le awhaia le I le aso lua o uni ma le aso fitu o iulai. E te tala le avnois o se tasi. Ai mo nisi whamtalanga whafso ta I sulu o le maternity staff. O tātou whasisilanga na mo nei vai aso. Ia whamanu ia tele le tui whi au mga luanga.
o lo o whaatali mai. Ia whaaftaitele tātou media team o le sauni o tātou folfolanga. Ia o tātou notices ma folfolanga nau nei vai aso. A iei lava se mea mana o mia lo o tatala lava le ofisa o lo o apanoa fo i le telefoni le tātou sa mawhai whiau o Vaufusi po o taita fo i nei tū la i atu. Whaaftai tātou e kāle sia mo tālo sanga mo lia i aso uma, whaaftai mo tau langolangoina o le tele o ministries o whiau mga anuenga le tātou e kāle sia. Sila fia lava lea tua tau wha maoni, a meise o tātou ta māmatina, manisi o lo awai aso sā uma i le tae au mō tātou whongo talo. Thank you for your prayers. God is working. We thank God for you whaaftai lava lea tua mātou, te whaaftai lea tua ona o tau lango ina o le nei prayer ministry, ese le tā ua. E tele a venga o tātou wa aia iai, ona o le tau wha maoni, o le tau wha moe lea tua e alai tau talosanga. Want to encourage our young ones as well. Prayer is not just for the elders. There is a space for all of you. We are very much needed. E pei ona sau noa tātou ta mawhai whaau nei tae au. Ia tātou sa ili pea i lea tua. Ai meisea e ala le anapongi ma le tatalo. E vavea ona foi. Nga ioi le atua pe a tātou whaatasi o tātou loto mau tātou tatalo I aso uma. So thank you very much to our mamas and papas. Our pastors will return and our leaders will return tomorrow and they'll be back for next week. But thank you so much. May the Lord bless all of our families. We remember those who are traveling, Mama Lulu, who's overseas for a funeral, and the many others who are going through hard times. But as the word said today, let's seek the Lord. Tātou sa ili pēr lea tua. Ma wha wau pēr le tātou lulu hina. Ia tātou tū mau pēr I le anga leo lea tua. O ia o le whaafofonga tatalo, o ia foi o le atua whaivavenga. So thank you, church, this morning. Tātou tatalo whai o tātou sauninga nei tai au. Wa I ule sauninga nei tae au ta maa whaafetailo anga le lei, whaafetailo whaatasi mai I lau e ka le sia. Mātou te tatalo au mātou tu ua le nei malu I e wha losi wha manatu mai pēa lau anga le lei. E tele a teimi e pisi le o langa, e tele a mea whenga I a lau whanau. Ai ia mātou manatua pēa lau anga le lei. Mātou tu mau pēa I lau anga le lei. O wā o oe o le atua soifua. O lo o e ngā lue pēa I aso uma mo I mātou. Mātou te mana tua pēa le toa tele o tangata e le o iloa Iesu. Ia e pesoasoani mai I lau e ka le sia. Ia avea mātou ma vae ma lima o lau tala le lei I le nei vai aso. E au mai ai lo lofa. Mo le toa tele o I tatonu nei lalolangi e le o iloa le alofa o Iesu. Ia e whaamanuia I wheau mga aluenga o le nei vai aso, ta māmatina mātutua le eka le sia, o suo whaawheangainga ma o mātou taitai o ministries ai le ngatai lea o le whanau e pele I lau silafanga. We thank you, Lord. May your peace be with your children as we depart this place. We give you the glory and the honor in Jesus' name. And we all say, Amen. 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 Ia whaamanuia lea tō tātou e ka le sia. We love you. If you need anything, give us a call. Have a wonderful week. Thank you, team.